Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha, subscribe kwi-channel, ulike ividiyo bese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzela na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi mangifaka ividiyo kule channel wena-ke bese uthola i-notification, then bese uyangena-ke kwividiyo ngokushesha uyayibuka. Kwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Ingane zakwethu osukwini-ke lo namhlanje, njengoba-ke kusebusuku nje phakathi-ke kwamabili, indaba-ke evelayo kuthiwa-ke laphaya endaweni-ke yaseNanda sekushawe-ke omunye wabasolwa okuthiwa-ke naye-ke ubekhona laphana-ke eClermont osukwini la izolo kubanjwa-ke imoto yemali. Nalapho-ke kulesa sigameko okushone khona-ke umuntu obesetekisini ngenxa-ke yokudutshulwana-ke laphana-ke ngey'bhamu kube sekudubuleka umuntu nje obesetekisini. Kuthiwa-ke iningi iy'moto ezidubulekile laphayana-ke khona-ke eClermont ngenkathi kubanjwa-ke yona-ke imoto yemali. So osukwini lanamhlanje kuvela-ke indaba zokuthi-ke sebemshayile oyedwa wabo-ke abasolwa laphana-ke endaweni yaseNanda, nokuthiwa-ke ugadle kuqala then-ke amaphoyisa aseke nayo ekudubula back, then-ke kwaphela kanjalo ngaye-ke ekamkhwanazi seyiqedile job done. Like ividiyo-ke usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la kwi-Trend TV ngulethela-ke indaba ey'trendayo usuku nosuku. Okwamanje-ake ngithi-ke nje siphinde sihlangabezane ngokuzayo.